at kayadwanan ding makatuki at ding karelang pamilya. Pablo and Reynalda Gyao, Constantine, Blesilda, and Christopher Apimwar, Richard, Paulo, Ray, Ricardo Gyao, Jose Enyoli Yusi, Kevin, Maria Angela, and Lord Ken Diala, Eddie Gilas, Angel and Ines Gosum, Ronnie Gatus, Ning Paharit, Rivera and Cuenco family, Ruming Ocampo, Ernie and Lilibet Echage, Jose Ocampo, Aurora Domingo, Christopher Ustimbaste, Mary Ann Castro, Jose and Agnes Mendoza, Piches Ocampo, Randy and Apoles Sanchez, Renato, Angel, Joan Angeles, Lamberto Manabat and family, Judy. Para aking birthday dari, Lenin Pangilinan, Winnie Arcilia, Emerita Alfonso, Angelito Maglalang, Ekaterina Bituin, Josie Victor Angeles. Para king wedding anniversary dari, Maribel and Jose Jan Rivera. Para king makapasubaling kayadwanan dadi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan DG Acomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek, Chris and Lisa Pineda, Nicolas Dison, Joshua Angeles, Jan Alfred, Aliana Marie, Anika May, April and Alfredo Cayanan Jr., Patrick Miguel, TJ Castro, Jeronimo Gatus Jr., Michelle Ann Paharit, Mark Henner and Cherry May Paharit, Arturo Torres Jr., Ruth Ann, Leo, Enria Minerva, Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronilo, Jennifer, Rain Jasper, Conrado Bisda, James Benedict Layug, Betty Ong, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Cecilia Cruz, Jonesa and Eman Pineda, Grace Mendoza, James Mendoza, para king malagwang kapaldanan dadi, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Josie Hinco, Terry Davis, Fatima Dali Manlutak, Marcos Sunglaw, Ines Gosum, Ramses Tala, Yolanda Malasige, Romeo Lasco, Roberto Gibara, Estela Dalugdugan, Ives Gabriel Sanchez, Cristina Sanchez, Aldri Nulod, James Maglalang, Isabella Nacerin Marin. Para king kapayapan daring kaladwada di, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalya, Amilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo,
Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Benedicto, Arsenia, Jerry, Arsenio, Maria, Angel, Veronica, Epifanio, Maria, Jose, Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Jolica, Rosa, Prudencio, Joland, Rodolfo, Lucia, Lucila, Pacifico, Senior and Junior, Felipe, Estrella, Gemma, Colombina, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Justin, Ernie, Mirna, Pablo, Jimmy, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Elena, Reynaldo, Saturnino, Ruben Sr., Maximo, Wilma, Genaro, Encarnacion, Cirilo, Cuenco, Francisco Domingo, Rafi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Anita Chipe, Ana Bondok, Aurelio Mungcal Jr., Mateo, Maria, Santiago, Nunelon, Domingo, Iluminada, Sosing, Gloria, Emerita, Ludi, Felicidad, Feliciano, Federico, Juanito, Pedro, Maria, Romulo Ocampo, Alfonso, Honorata, Marisa, Judith, Ben, Romulo Ocampo, Bonifacia, at ding sablang kaladwa, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka karela.
Kalugaran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ingginuman tabeya ke kayo. At kay muli. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Kristo kaniting misa, pasalamatan tayo nga pong ginuking pamiti po na kekatamo. Dapat itamongan palpikasala tamo. Adwan tamong iniking makuya da pinandit ning kataymikan, ing kapatawaran ampon pakalulo na ning Diyos. Ginong Yesus, ikaing mayupayang Diyos sa ting prinsipining kapayapan, Gino pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikay ng anak ng Diyos at ing anak ng Maria,
Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikay nga manong mi katawan tao at ingningning ningib pa, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos alubos mayupaya pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamongan sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatong kapayapan, karingkaong kayang kalulukan. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatong kapayapan, karingkaong kayang kalulukan. Ingat Diyos, sariling banwa, Diyosing pangayong bayan, upoy ang dagat para malang, paligayang dakat sa samba. Upoy ang dagat para malang, paligayang dakat sa samba. Ligaya king Diyos, king kagatas-gatasan, at pinyatong kapayapan, karingkaong kayang kaluluran. At pinyatong kapayapan, karingkaong kayang Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ing kaganapan na ning ustisya mayayakit king lugod mo, at ing meto ketawan kailangan ning batas mo. Saupan nyo kami pong makatuklas kaniting lugod, king balang metong ke kami, banketa, magtagumpe ing katuliran, kapamilataning kapamintuan, king kekang kautusan. Itingan po adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Kabang malapit yo at malyaring mayakit, pagdulapan me ing Ginu at maus kakeyo. Bustan lang gumulot ding marawak king karelang eustong dapat at ibayo ing karelang pamisip. Bustan lang magbalik king Ginu alumunos karelo king kakatamong Diyos ang mapamatawad. Nga na ning Ginu, ding kakong isipan, ero kalupa ring kaya kong isipan, at ding kakong paralan, makayaliwala karing kaya kayo. Nung makanano yakatas ing banwa king yato, makanyan lakatas ding paralan at pamisip ko karing kaya kayo. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, malapit hing Ginoo, karing sablang tapat mamaus kaya. Malapit yang Ginoo, karing sablang tapat mamaus kaya. Malapit yang Ginoo, karing
Malangaldo, pasalamatan da ka, at puriyan, king kapilan paman. Hinggino mayupayaya, at mga intulid, yang labis-labis sa kapuriyan. Ingkeyang kamalan, emuag yung pakirasan. Lapit yang ginukaring sablang tapat, mamaus kayo. Malapit yang ginukaring sablang tapat, mamaus kayo. Uling lulubusan dako ding taong pahlalo, pag natsandakong paten, ding taong walang puso, ding taong walang balikid king Diyos. Lapit yang ginukaring sablang tapat, mamaus kayo. Malapit yang ginukaring sablang tapat, mamaus kayo. Dapoting Diyos, saupan ako, iligtas na ko ning Gino, king mit mong tula, ke kaayin, idawon ko, puriyan ke ing lagyo mo, o Gino, ulining kayapan mo. Malapit yang ginukaring sablang tapat, mamaus kayo. Malapit yang ginukaring sablang tapat, mamaus kayo. Malapit yang ginukaring sablang tapat, mamaus kayo. Pamamasang ibat, King Sulat ng San Pablo, Karingtao, Pilipo. Mi parangalan niyo Kristo, King mabilog kong katawan, maging king biye ko, o king kamatayan ko. Uling nanumopin ing biye, para ka na ko yapin ni Kristo, makanyan man, ing kamatayan metong yang lalong maragul, akapakinabangnan. Dapot nung king pangakaba ko biye, makarapat kong lalong mga ulagang dapat. Eko apipiho nung isano ing kanakong pilinan. Makasipit ko karingadwang bage. Masapsap kong burian lakwan ing biye iti, ban makapakyabe na ako kang Kristo. At iti alang kasimparang kayapan. Dapat lalo namang tutong kailangan, ing kumaba ko biye, alang-alang kaya kayo. Pangilagan yu ko, King Aldo yung biye, ing nanumang makaumis, King Mayap abalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ibuklat mo ring puso mi, O Ginoo,
Bang makiramdam ka ring amano ning anak mo. Ingginuman tabe yake kayo. At keko antimura. Pamamas ang iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keko o Ginoo. Jesus edi taning tadimhaga karing kayang alagad. Ing kayarianan ning Diyos, kawangis nining meto nga tao nga ating pitamna na naubas. Linwalya, itangabak kamaranon ban maninton aw paha ng magobra, king kayang pitamna nan ubas. Kay ba't dang may kasundo, king upang beto nga denaryo patingapon, pepapunta na laking pitamna na ng ubas. Linwalyang pasibayo itang alas 9 na ningabak, at mintaya king palengki at disna na laring mapila nakataong talatalakad ka rin at alang daraptan. Nga nakarela, munta kayo king pitam, at makipagobra king pitamnanan kung ubas at di nanda kayong sapat aupa. At mintala ka rin. Pasibayo yang linwal bandang kaugtuan aldo at bandang alas 3, iba't meugto, malapit na mong alas 5, inyang linwal yang pasibayo at may nakit yang aliwapang taong pakatalakad ka rin. Bakit sisiran nyo yung patingapon nyo keti ala kayong daraptan, nga nang kinutang karela? Kasi po alang manang gapan obra ke kami, ngarang may kibat. Nung makanyan munta kayo at magobra mo naman kipinapnanan kong ubas, nga na karela. Inyang mabibengi na, nga naning mikibandi king kayang katiwala. Ausan mo laring magobra at bayaranan mo laking karelang upa. Mag-umpisa ka karing tawli at itawli mo laring minunang megobra. Inyang linapit laring meyakwang magobra itanggat panapon, tinanggap lang manunggal a denaryo. Inyang dingmumunang grupo, ilanang linapit, isipan da mo, king tanggap lang maygit. Makanyan man, tinanggap la namang manunggal a denaryo. Inyang tanggapan dala ring upara, migreklamo laking mikibandi, ngara, metong lamo pong oras megobra ring tauling mekipagobra nga ren, ngarang sinabi, bakit pekilupa yula upa ke kami, ikaming megobrang patingapon at mibata king pali na ningaldo. Baabe, nga naning mikibandi, era ka peperwiswan, wari mekipagkasundo kang bayaranan meto nga denaryo, ale, tanggapan mo laring upa mo at muli na ka. Buri kay ngupahan kalupa na ning upa ko ining tauling magobra. Kwari ara pating buri kong daptan ka ring kwalta ko? O magkagalang mga lalo ka mo, uling maganak ako. Nga nang mebo po si Jesus migsalita, makanyan lang mumuna, ring tawli, at maging tawli, ring mumuna. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita, ding Ginoo. Kapurian keko o Kristo. Mayap pasisilim po kay kayungan. Ako po balo nung King Bale, wata pong kaibat yung mengan, manikab kong masikan. Ha? May paglalawi ako pa mo, akakit da ko keni, ne po? Den pong manikab masikan, buri ng sabyan, mabsika, ne po? At potang mabsika, apin yan po yung consequence na manikab ka. Pero,
Atin po na pong pamiyaliwa, ing dapat na ning pamanikab gini. Dati po, deng matwa, pota pong kaibat na pong mengan, menikabla, elamo kabod manikab. Atin lang sabyan, nasabyan da, ay salamat king Diyos. Pero ngini po ing pamanikab, kabastusan niya. Eko po balo ng milyari. May kadnong sasadyan me, at emula ding kasulo mo king pamangan, ela po talagang kapamilya mo, inyang sasabyan da, kabastusan mo. Pero ning kay po, agyang alaka karing kaluguran mo, o alaka kilwal na ning bale, potang atsuka king kilub na ning bale, at potang manikab ka, dakal na po kaya katamong ngeni, lalong-lalo na karinganak. Pota pong menikab na, alaneng katuglong, salamat. Eko po balo, bakit? Ring matuwa po, kanita, hanggang ngeni, makanyaning gagawan da, uling ing konsepto na ning pamanikab, ampong makatuglong yaking kapasalamatan, yapin po itang pasalamat ka, uling mabsi ka. Uling dakala ring taong mamangan. Dakalang tao ring kakabsi. Inyapin tutuglong tayong amanong ay salamat po. Bakit? Uling magrasya ka, mabsi ka. Aga nakake po, iapo ko, kanita pong anak ko pang malati, kay ba't na pong pegalaning sarili na, wari po nga kupin po kaya kayo ding matwa, kanitang muno ng anyang anak ko, pota pong migising lang maranon, mamalis landalan. Po. Uso po kanita talaga, aliwa mo itang tapat mo, linis ko. Talagang linisan dengan po, deng matwa, at sakala po manyilab, magdapugla, ngara. At kay ba't na pong pegalaning sarili da, lungubya po king bale, manos siyang pinggan. At kay ba't na pong menos pinggan, ing sasabihan na po nga na, ay kasakit ko, balakang nga na. Inyapin po yung gawa na pantunane po itang paborito ng luklukan at po tang lukluk ne po, isaldak ne po yung buldit na. Nga na po kano, ay Diyos ko, salamat. Nga na. Dakal po ka rin kaya nakan ngeni, dakal po kaya katamo ngeni. Kay ba't tamo pong may gobra kilwal? Kay ba't tamo pong may pagal? Pota pong lukluk tamo, king luklukan. Ing sasabihan tamo nano, ay, kapagal! Bala mo wari milalako na itang attitude ning kapasalamatan. Inyapin, mas dakal ing reklamo kesa aking kapasalamatan. Kaluguran kong kapatad, oy ni po yung tandanan tamo. Bayo ka magreklamo king biye mo. Lawen mo pa nung nanong tinggap mo. Bayo ka mantun ala. Pantunan mo pa mo nung nanong atin. Eka kasi makapagpasalamat. Uling emo akakit ing grasya ngating ka. Inyapin po tang emo akakit nung nanay ngatin ka, ingke kang reaksyon, king aldoldo pamibiyebye, magreklamo ka. At ding taong reklamador, lakapilan man manakit, agyang nanong grasyang pagkalam na ning Ginoo. Bakit? Sasapat karela nung nano ingatin. At ing taong biyasang pasalamat, iya mo ing biyasang manakit king grasya. At ing taong manakit king grasya ngatin niya, burinang sabyan, biyasayang pasalamat. Kaluguran kong kapatad, king ebanghelyo dimdam tamo po, nung makananong ingmetong kanong makwaltang mikibandi king pitamnanan ubas, linwalya, ban kanita manintun yang magobra king kayang mulahan. Abak maranon, may nakit ya pong taong talatalakad nga ra, magobra kayo king pitamnanan kong ubas, magobra ko king farm ko nga na. Ban kanita, denanda kayong manunggal a denaryo. Denaryo po, yapin itang pera kanita. Balamu wari ngening panahon na ini, usual daily wage. Mga siguro 500 o 650.
Linwalya pa noong pampasibayo, miglakad ya, bandang alas 12 ning gat panapon, ang popitang alas 3, may nakitya pa pong tao. Pepagobranan at pepapuntalan. At itang banda na pong alas 5, metong namo pong oras, mayari na yung obra, mingwaya pa pong magobra. Pepapuntalani king kayang mulahan. Anya pong alas 6 na naning bengi, magpasweldo ne. Inyapin po in minunang pesweldo anda, itamong megobrang metong oras. Dinenande pong tong metong a denaryo. Enya pong linawed na siguro, kabang makapilala, inyisipan da puretang megobrang alas 9, ay, metong yang oras ini, burinang sabyan, maragul ko tanggapan. Kasi patingapong ko eh. Anya pong pumila na itang megobrang abak patingapon, tinggap ne po ing kayang pera, ing mumunang reaksyon na, migreklamo ya. Pati nga pong kepong megobra, kapalyan-palyanan ng Aldo, may gumpisa akong alas 9, ing sinweldoan mo ngayon, may gumpisa ang alas 5 ning gat panapon, kay ba't pareho kami mo sweldo? Pansinan niyo po itang attitude na. Tinanggap niya eh. Iya pa mo pe salamat. Ni a recognize, itang tinggap na, bayo ya migreklamo. Inya sasapat kaya, itang denaryong binyen na ning amo. Bakit? Kasi makalawe ya, ketang tinggap daring aliwa. Kaliguran kong kapatad, o yan neng kay katamong attitude. Neng kay sasabihan tamo, ka-unfair na ning apong Ginoo. Inya pinaya sasapating grasyang tatanggapan mo, ningkay kabiyasang pasalamat, kasi makalawi ka kitang tinggap daring aliwa. Ayuting siping ming bali, kasanting nasakin. Ating kasakin kanyan, eya mo bayo. Ayuting siping ming bali, kasanting na bali. Ating nakamambali. Kaliguran kong kapatad, o yan po ing tanggalan tamo king biye. Ningkay po, panita mong makalawi, kitang atin laring aliwa, inya pinita mo akakit nung nanong atin tamo. At putang mo akakit nung nanong atin ka, kapin biyasang makapagpasalamat. Inya, lawan mo ring grasyang pigkalog na ning Diyos ka. Nung tutuping biyasa kang pasalamat, agyang malatila rin akit mo lang. O ninging attitude tamo po ngene, number 1 tamong reklamador. Aga nakake po ini pong misan, at ko po king intersection kay San Fernando, sinasali ko pong danom kay 7-Eleven, nigpark ko. Kakatukya po itang mamalimos. Kipkap keping bulsa ko, lakong barya. Minakit ko po 5 pesos ketang saken ko. Biklat kepo yung awang ko, binye kepo yung 5 pesos. Nga na po nitang may malimos, ini mo! Hali, dingyan mo na kanyan. Lawan niyo po ito. Di natang kakimbal eh. Ikit mo, tinaganda kang metungasan. Biklat me. Ma! Ot alang ulam! Lawan niyo po yung attitude na yun. Huling tandanan niyo po ding taong reklamador, may pala. Bakit? Magreklamo ka nung ating kan dapat ireklamo. Pero, lawen mo pa mo, nung nanong may pagkalo bagrasya ka. Pasalamat ka ting kang ulam eh. Dingaliwa. Dabalo no lamanin ton pamangan. Kaya kayo pong makatuwa, ning kayo pong masakit covitis kay arthritis. Ning kayo magreklamo kayo. Tinga pong Ginoo naman, di niya na akong arthritis ngayon. Kasakit ubitis, panay kayong mapali buntok, pati rin kembale, pikakapalyan nyo buntok, uli na ning masakit covitis. Semap, masakit kayo ubitis kay arthritis. Dingaliwa lalambitis. Ito pong kalaguran ko, yang minsan po may reklamo ya ka kung nga na, amo, kasakit ko po buntok, nga na. Biniru kayo po nga ako,
Buri na sabihan, panamdaman may pa yung buntok mo nga ko. Buri na sabihan natin kang buntok nga ko. Nung may panamdaman niyan nga ko, wala kang buntok nga ko. Di nga liwa po kayo, lalong-lalo na po kayong teenager. Kayabi, 32 na ako, ne po. Then po teenager, ning kayo madalas, o kaya po kayo pong makatwa, ning kayo reklamo yore ngarong yu. Mo ng ngarong ko po, wala mo, may palaris yung pisun ngayo. Pero pasalamat ka, ting kang ngarong. Di nga liwa, bala mo bisbus na lang makanyan. Ala nang ala, ne po. O kaya balo yu po rin ating medical condition, ting kayo, may bahit la, laman makasingap kay ngarong do. Ika, may pitpit yang bagya, madidepress ka. Kaliguran kong kapatid, tamo po pa ngayon tuliran ng grasya na ng Diyos. Pero oy ning tandanan mo, ding tawong biyangsang pasalamat agyangking malating grasya, ila ring tugtuganan ni ngapong ginuking dakal. At ditang taong magreklamo, reklamo ng reklamo, agyangatin na la, ilapin man, detang tanggap grasya, king ngapong Ginoo. Dakal po kay katamo mapapagal king obra. Nyapon po tang muli kaning kay nakangkabuisitan. Pero pasalamat ka ting kang obra. Mapagal talagang magobra. Masakit talagang magobra. Pero ing pasalamatan mo, ating kang awuling kwalta. Ing pasalamatan mo, ating kang obra. Karakalbisang magobra. Pero ela makapagobra. Ing Diyos, kaluguran kong kapatid, may halugi king grasya. Potang akakit ng eka makwenta, potang akakit ng eka reklamador, tutupin, eka kagisanan, eka magisan king grasya na. Katataulian po, inya pong Lunes, ating kaya pong meeting king San Fernando. O neng sakto po, ating pong makaschedule mete. At uling alas 8 ya po itang mete, alas 9 po yung meeting mi, king obispo, ding pari Pampanga. Sabi ko king sekretary ng parokya, Ate Jen, mantuna ka mo nga liwang pari kasi nung misahang kitang mete nga ko, malate ko king meeting. Umine pong mantun, pakisabyanan na po itang meto nga pari. O ni nga ko tangko po kaya, ate nga ko, nanong background na ning mete. Sinabi na po ka na ako. Ing mete po special child yun. Itatang narugo makakulong niya. Ima narugo laing obra. Tambing kaya po ginawos ing sekretary. Nga ko, ate, nakapalamanin ton pari nga ko. Ako nang magmisa, uling makaya-sign na ako man ketiking parokya, ban kanita, nalamamye stipend. Uling kalulula. Aw sige po among, siyempre, usong men-invite kang pari, siyempre denan me, gyang paragas mo, ale. Agyan naman pari, nung mintaya ni may gas ya, denan me pamurin, ale. Inyapin nga ko, mo pala i-invite. Ako nang magmisa, ala namang problema ka ko ita, nya po yung sasabihan ko naman kaya kayo, huling ala kayong ibiyeking pisamban, nako makapagpamisa. Tandanan niyo po ita. Ating kayong ibiyeking parokya, ating kayong ayambag, salamat. Pero nung kalulo, alang ayambag, pagmisa da kayo po. Inyapin po nga ko, ala na akong mangi-expect tanggapan nga ko. Papuntalan niyo, Kenny, misahan tala. Minisa kaya po. Kaya rin na po ning misa, kalako na po ning mete, palako na ako. Kasi lanaw man pong ibi At tinggap ko na po ita, ala namang problema. At kwentan mo ita, o brami pong pari ita. Ale. Nya pong palako na ako. At yung pong tinagal ka na ako. Makipaglami yaking mete, di na yung kamag-anak. Inakingwane po yung gamat ko. Amo nga na, panggasyo po nga na. Eke po tanggapan, ba't ya po king mete nga ko. Uling sinabi ko po karela, idagdagdane mo yung biyeda kako,
ketang pampalibing da. Ayali po nga mo nga na, dakal ko po tinggap grasya king apong Ginoo nga na, personal kaya po ini, kuwanan niya po, pangdagdag niya po king gasolina. Lawen niyo po ito. Ustong eka mapagreklamo, eka reklamador, nang kayan lulubing grasya. Pero ustong panekang magreklamo, ustong ala na kang gewa king biye mo nun ay magreklamo, masakit lungob ing grasya. Kaluguran kong kapatad, bayo kang magreklamo, lawen mo pa nung nanong miya biyeke ka. Ing tawong biyasang pasalamat, yamong manakit king grasya. At potang manakit kang grasya, purin ang sabihan, biyasa kang pasalamat. Kakagisa ng grasya king biye mo, nung biyasa kang pasalamat, agyang ka ring malating grasya. Amen. Pasyag tayo po yung kikatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, Diyos sa maypayan totoo, linalang king banwat yato, at kang Hesus Kristo ang anak abutong kamo. Pengagliking upaya ng Espiritu Santo, ibayat Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, ipako king krus, mete at mikutkut, dinipaya ka ring mete, king katungaldo sinubliyang mebye, epaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos ipang mayupayan tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum ka rin mabye ang pong mate. Sasalpantaya ko king Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubli ng yening mete, at king ye alanangga. Amen. baus tamong hini king ipatamong at subanwa, bande na nakatamong pusong mapasalamat, karing grasyang pagkalam nakikatamo, at nga tamong manalangin, ibpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning sa guwarang kasalpantayanan, dimbayong may komborti, agising dat ayagyag ing kasalpantanayanan, daring mibait karing pamilyang Kristiyana, manalangin taking Ginoo. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban lumabong ing katuliran king kay katangyato, ing katuliran amit mong lugod, manalangin taking Ginoo. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding Kristiyano, mambaglaking kay katangyato, metong adiwa ning pamye, king dalisay ganaka at kayapan, at metong adiwa ning masayang pamagsusi, manalangin taking Ginoo. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban karing kay katang komunidad, ing balang metong matanggapya, antimonong makananuya. Ban etaya itakuli, ing ninuman king kay katang lugod, at abalo taya sanang patawaran, ing balang metong, manalangin taking Ginoo. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban karing kay katang komunidad, Kristiyana, etaya dumirya karing kalam at talento ning metong at metong. Nune bagkus gamitan tala ring kay katamo at pabustan lang gamitan daring karela. King kasuyuan ning pamisan metong at panyulong ding sabla. Manalangin taking Ginoo. Igpa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Pasalamatan da kagino kaniting Eucharistia, kingagyamang ning kay masakiting pamibiyebye, ning kay ating kaming dadalan king biye, balumi king atin kapamuring biniyeke kami.
Iting Eukaristiya pagdala na kesa ng pusong mapasalamat, kalupaning puso ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyet magari kambe mo, manggaman kingalanganga. Amen. Manalangin kayo kaluguran kong kapatad, baning kay katamong daon, ing tula, ating pagal na ning aldoldo, matampang matangga para paning Diyos, sibpang lubos mayupaya. Tanggapan sa aning ginuiting daong karinggamat mo, king ikapuri at ikirgaya ng kayang lagyo.
Ike katangi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba manano na sanang detingahin na darahon mingeni, ipakit na king kasal pantayanan mitlugod makabieto lake ka. At para kay kami, iting Eukaristiya maging Eukaristiya ni sana ning anak mo, ing ginuming Yesu Kristo, mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing ginuman tabeya kay kayo. At kaya ka antemori. Yat nailaring pusoyo. Makayat nano king gin. Pasalamat taking Ginoo a Dios tamo. Ting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Ing sabla-sablang bage, malati at maragul, itingan dapat mo, ing pamanaliwaning panawon, kaleldo at kauran pamintuaning batas mo. Ing tao may gawaya king kekang wangis at mi pagkatiwalan king lelangan kambening sablamong kapag mulalan. Ing maging talasuyo mo, magari king sikluban king lagyo mo, at pupurian ing kekang ligaya king sablang dapat mo, kapamiratan ng Kristong anak mo. Uli nita, kambeda ring sablang kora ring anghel ning banwa, ngamingan pong pupuri. Nalban aling inuwat Diyos ang mayupaya, Pinpo'y banwa, king labwat, king kekang ligaya. Nalban aling inuwat Diyos ang mayupaya, Pinpo'y banwa, king labwat, king kekang ligaya. Wasanda, sanda, king kakatas-katasan, Sana, sana, di kakatas-katasan. Banal, aling inuwat Diyos ng mayupaya, Pinpo'y banwa, ting labwat, ting kekang ligaya. Banal, aling inuwat Diyos ng mayupaya, Pinpo'y banwa, ting labwat, ting kekang ligaya. Manya, ikaratan, iglagyo, Banal, aling inuwat Diyos ng mayupaya, Pinpo'y banwa, ting labwat, ting kekang ligaya. Banal, aling inuwat Diyos ng mayupaya, Pinpo'y banwa, ting labwat, ting kekang ligaya. Ikapin ing banaloy pa, sibol na kaning sablang kabanalan, uli nanitay panigapumi, itugtugming espiritu monti mo ing titi pangambon karetingayin, ban pabanala at para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging bayo yami pagtaksilan, kingwaning tinapi, kay pasalamatan na kampon pinuri. Piraso ning tinapit, dinwang ne karing disipulo na at ngana. Kwananye iti, ikayo nga nampon kananye. Huling iti ang katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan ng Ginong Yesus kinwaning kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan ng puan pinuri o iba. At dinwang na iti karing disipulo na at ngana. Kwanan iti, ikayo nga ng puan minom kayo kaniti. Huling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayon po nalanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan iti, king pamigaganak kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangin ing gaganakan mi mapamakalulong iba ing kamatayan ng puning pamanyubli ng mebye, daraon mi ako kaya kayo ting tinapin na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ampon sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong betong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipaing banala kapulungan mong makalaganap king meto yato, pan mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing obispo mi at ding sablang pari. Ganakan me Gilberto inawos mong meko ketiking yato, antining king binyag meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king pamanyubli ng mebye. Ganakan mula naman po ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye at ding sablang miyango na biye. King pakalulo mo tanggapan mo sana king masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan pagamwa mo mi. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kayabe ng Maria ing Virhen induning Diyos, kayabe ng San Jose, ding Apostol, ni Santiago at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod kaya kaking kaya kabanding panahon, puriyandak at paligayan kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenampon kaya, o Diyos sa mayupaya, kagumning banala Espiritu, sablang dangal at ligaya kekamanggaman kingalanangga. Makanano man kasakit at kabayat ing biye, atin at atin niya pamuring pigkalub ing Diyos kay katamo. Pasalamat tamo kayo, karingamanong tiro na ning Ginong Jesus. Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasawpaning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, ampon mi kabyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng maligayan ing talapangabos mi, i Heso Kristo. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggamang king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Eyo po sana babalik danding kasalanan mi, nuning pansinan ming kasalpantayanan mi.
Pamayapan ming kang kapulungan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ning Gino, mantabe kay kayungan. Bakit tamo po, mika kami itong tamo kapatad king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Pero ning Diyos, ikang nilalako, garing kasalanan ning yato. Pakaluluan, pakaluluan, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ikang nilalako, garing kasalanan ning yato. Pakaluluan, pakaluluan, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ikang nilalako, garing kasalanan ninyato. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. 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 Kaluguran kong kapatado, ining ginutamong Jesucristo, ing kordero ning Diyos, ing anak ng Maria, kami lalako king kasalanan ning yato, mapalad tamong tatanggap kaya kaniting pamitipon. Ginoo, Ginoo, matampang tanggap keko, dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, saupan mo kami kingkekang ganaka, at pasiknangan mo kami kapamilatanan ng Eukaristiya. Abili mi sana king dapat ing magligtas sa misteryong pagmasusyan mi, itingan puadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Susundo mi po yung kapanyausan, kareta pong bisang mag-attend ka rin katamong formation sessions. Magaganap la po kaya ni po king babo, ne po, alas 10, ne? Alas 10 na tingabak, ban kanita, abalo tayo po yung katamong kasalpantayanan, ne po. Balang Domingguya po, magaganap alas 10 na po ning abak balo ko. 10 or 10:30 pakibaluan tayo po kitang Facebook account na ning parokya o king kikatamo pong opisina. Ban kanita, mas lumalam po yung kikatamong panlalawi, ang po yung mas lumalam yung kikatamong pamanintindi king kikatamong kasalpantayanan. Balang Domingguya po, manik kayo po kay king Babo, magaganap po yung kikatamong formation sessions. Ing ginuman tabeya kay kayo. At kaya ka antemorin. Agyang makanano kabayat, agyang ating problema, agyang masakit, atin natating niyang grasyang binyeng Diyos. At akit ita, nung kabiyasang pasalamat. Inyabayo ka magreklamo, nano pa mo, itang mi pagkalub, keka. At bendisyonan na kayo ng Diyos, ipang lubos mayupaya, kambedaring kaya kayong pamilya, ingib pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing Eucharistia, miyang pang ne, umena kayo, kambeding pusong pasalamat. Salamat, King Diyos.